Na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, početkom travnja, točnije 1. travnja, bio je dan otvorenih vrata naše poljoprivredno-prehrambene škole i škola je obilježila 140 godina svog rada. Ako pratite naše frekvencije, dobro znate da pratimo rad naše škole, da smo se veselili svim radovima u školi, da je škola nedavno svečano otvorena, s obzirom da je onako obnovljen stari dio škole, nadograđen novi dio škole i škola nam je postala prava ljepotica. Idemo u našoj emisiji poslušati sve što smo snimili povodom dana otvorenih vrata. Evo, družili smo se i s profesorima, družili smo se i s učenicima i odmah moram napomenuti, nismo naravno uspjeli niti zagrebati površinu. Ovo je čisto ovako nekoliko simpatičnih, ugodnih razgovora, ali puno vremena ćemo mi provoditi u budućnosti i dalje u našoj poljoprivredno-prehrambenoj školi Požega i njihov rad prezentirati upravo putem naših radio emisija. Pa krenimo redom. Evo, u našoj poljoprivredno-prehrambenoj školi Požega krije se jedan pjesnik, jedan učenik. Molim te da se predstaviš. Pozdrav, ja sam Petar Jelinčić. Koji si razred? Prvi, agroturistički tehničar. Evo, moram prvo ugnjaviti što te motiviralo uopće da odabereš taj smjer. Kad sam bio još 7. razred, već sam znao da bi želio upisati ovaj smjer i baš je bila Požega, jer ja sam inače iz Slatine, ali preselio sam se tu u Vidovce i sad sam upisao ovamo u Požegi. Bila mi je to želja, ova škola. Evo, veliki dobitak zapravo za naš kraj kad nam se netko doseli odabere naš. Da. Kako ti se sviđa? Evo, prvi razred i ušao si odmah u novo obnovljenu školu. Pa sviđa mi se, ima dosta lijepih prostorija i nekak je dobra atmosfera je ovdje i društvo je super i profesori su dobri i da. Agroturističko zanimanje je vrlo ovako zanimljivo i ono što je najbitnije, vi kad izađete iz škole, naravno ako želite ići dalje, svi podržavamo, ali vi ste zapravo sposobni za tržište rada. Da, jesmo. Da se vratimo mi na ono zašto sam ja tebe ognjavila. Poezija i ti. Počela sam još pisati poeziju kad sam bio u osnovnoj i tad sam, po prvi put mi je pjesma jedna nagrađena na natjecanju jednom i evo, sad sam nastavio pisati još kak sam došao u srednju školu i sudjelovala sam na Litranu i tak i dalje pišem i nastavljam. Što te najviše inspirira? Moja obitelj i neki prijatelji, osobe, na primjer, kojim treba pomoć. Imam puno prijatelja koji pričam s njima i onda na neki način njihove probleme pretvorim u nekakvu poeziju i na neki način im tak želim pomoći u ljepša dan. Koliko tebi to pisanje djeluje, onako pomaže kao tvoj ispušni ventil možda? Pa pomaže mi, jer kak se kaže, papir lakše podnosi. A koliko toga onda već ima u tvojoj riznici? Svakim danom uvijek imam inspiraciju i svakim danom uvijek zapišem, kad mi dođe inspiracija uvijek zapišem ili na papir ili na kompjuter i tak su većinom nastale moje pjesme. Objavljuješ li ih negdje možda online dok ne bude onako situacija da budeš u mogućnosti da to sve bude ukoričeno? Da, još ih ne objavljujem online, ali mogao bi, probat ću. Inspiriraš li možda svoje kolege da i oni krenu pisati ili im prenosiš ovako ljubav prema poeziji, možda preporukom nekakvih autora ili čitajući svoju poeziju? Moji prijatelji me podržavaju u tome, ne znam bili oni također pisali poeziju, ali oni su mi uvijek podrška, jer i njima pročitam poeziju i uvijek su tu za mene i podržavaju to. Bi mogao ovako nešto iz glave i našim slušateljima? Pa mogao bi reći jedan stih svoje pjesme, noćas su moje suze bile skuplje od bisera. Svaka čast. Što voliš čitati? Pa najviše volim čitati knjige. Zadnja koju sam pročitao bila je Lisanje kupusa, to je više onako tema Domovinski rat i to mi se jako svidjelo. Volim više onako povijesne knjige, na primjer iz Drugog svjetskog rata, Dnevnik Ane Frank. Ta vrsta knjiga su mi nekako najbolje. A od poezije? Od poezije sam čitao Dobrišu Cesarića, najviše sam njega čitao i da. Kako voliš provoditi slobodno vrijeme osim pišući? Pa provodim kod svoje bake najviše. S bakom razgovaram jer sa njom mogu razgovarati o svemu i o životu i ona me uvijek savjetuje
i da tako provodim nekad svoje vrijeme i s prijateljima i u kazalište idem. Uglavnom sad si nam naš Požežanin, mogu to tako reći. I evo što reći, nego želim ti da uživaš u svemu što radiš, da radiš ono što ti nekako hrani i srce i tvoju dušu. Hoću, hvala vam. Ja sam Lara Petranović, 3. B, agroturistički tehničar. Petra Videčić, agroturistički tehničar, 3. B razred. Evo, malo prije sam imala jednog vašeg kolegu, 1. razred, koji ujedno i onako bavi se poezijom, oduševljen je sa školom, naravno ovo su fantastični uvjeti, ali vi imate i onog iskustva gdje ste morali učiti u malo, da tako kažem, nepovoljnijim uvjetima, pa možda da čujemo i vaše utiske. Škola danas? Pa sad je puno ozbiljnije i puno ozbiljnije shvaćamo nastavu, dok smo u prijašnjim učionicama to je bilo malo lakše, mogli smo se malo snaći, a ovdje je već ozbiljnije. Vi ste 4-godišnje zanimanje, jel tako? Da. Dakle, još jednu godinu imate ovu i sljedeću školsku da uživate ovim predivnim prostorima. Što vas je motiviralo uopće da upišete agroturističko zanimanje? Pa prije dok sam odrasla sam na selu i moji su se prije bavili poljoprivredom, pa me je to povuklo. Evo, Anđelko mi je rekao da je kod vas onako vaš profesor sve onako od polja do stola doslovno, kompletan proces možete vidjeti. Da. Što vi konkretno, evo kad izađete iz škole, koja znanja imate, koje vještine? Pa imamo dosta znanja u poljoprivredi, što u voćnjaku, u povrtnjaku, vinogradu, općenito u poljoprivredi znamo dosta i o turizmu. Dakle, puno toga na jednom mjestu i puno prakse, što je vrlo bitno. Da, na praksi se družimo i naučimo najviše zapravo na praktičnoj nastavi. Evo, vas dvije ste na dan otvorenih vrata bile domaćice, da tako kažem. Vaš razred je bio onako popriličan interes izazvao i zbog radionice s kunićima, pa ako možete malo prepričati što ste vi to prezentirali svima onima koji su došli kod vas. Prezentirali smo koja je razlika između zeca i kunića, te su djeca mogla vidjeti kuniće, pomaziti ih i upoznati se s njima. Pokazali smo im koja zanimanja pohađamo, učimo zapravo. A otkud kunić zec u školi? Nastavnica Delvekio ima kuniće kod kuće, a i to učimo na predmetu lovstvo i stočarstvo. Koliko vam je ovako, da tako kažem, iskorak kad možete i ono što učite vidjeti uživo, da tako kažem? Dosta nam to znači jer onda vidimo šta je to zapravo i bude nam jasnije. Kako su djeca reagirala? Znam kad su bili vrtićarci da je to osmijeh bio duha do uha. Da, otimali su se svi su htjeli maziti kuniće. Dakle, jedan onako ispunjen dan. Da, poprilično. Evo, što reći nego poželjeti vam puno sreće i uživajte u vašim novim prostorijama. Hvala. Evo, molim te, tvoje ime i prezime. Moje ime je Leo Mateo Šokić, dolazim iz Nove Gradiške. Pisao sam zanimanje prehrambeni tehničar u poljoprivrednom prehrambenoj školi. Radim u laboratoriju, analize hrane, analiza vina, titracije i to meni se vam sviđa u ovoj školi. Koji si ti razred? 2. razred. Dakle, iskusio si ono prijašnje i sad ovo sadašnje, uvjeti rada sad i prije godinu dana, nego Da, prije godinu dana renovirala se škola, pa nismo imali ove uvjete da radimo u laboratoriju i to, pa sad nam je puno lakše. Kako izgleda laboratorij? Zadovoljava sve vaše potrebe? Da. Jel ga možeš malo ovako opisati kako bi ga dočarao, s obzirom da i školarci znaju slušati ove naše emisije, pa možda i baš i tvoja priča nekako onako motivira da krenu tvojim stopama? Ti si ipak iz Gradiške došao kod nas u Požegu. Da, iz Gradiške samo po laboratoriju svašta se radi od filtracije i dosta ima toga što je zanimljivo za rad, pogotovo titracija, to je 3. i 4. razred koji se radi, kemija hrane najviše. Što je tebe uopće onda motiviralo da ti dođeš u Požegu i da odabereš ovo zanimanje? Prvenstveno škola. Ima svega toga što se meni sviđa. Puno više prakse, jel tako? Praksa je tu ipak nekako najbitnija za vas. Da, i pogotovo što se bavim poljoprivredom i usput mi je i to još dodatno za poljoprivredu. Kako provodiš ovdje onda slobodno vrijeme? Jesi smješten u đačkom domu? Putujem svaki dan iz Gradiške busom. I nije teško? Nije meni teško ništa. Dakle, škola je zadovoljila sve nekako tvoje želje, jel tako? Tako je.
Ajde onda malo to svoje zanimanje probaj dočarati. Evo, zamisli da sam ja 8. razred. I došla sam sad na dan otvorenih vrata kao što su brojni učenici došli. Pa većinom imamo predmete tipa prehrambena tehnologija, tamo proizvodimo kruhove, tjesteninu, razne kolače možemo proizvesti. Tehnologija voća i povrća, tamo prerađujemo voće i pravimo sokove, pravimo pekmeze, imamo predmet sirovine i ambalaže, tamo analiziramo koje su sirovine za meso, koje imamo vrste mesa, ambalaže gdje ih trebamo skladištiti i tako, zaštite na radu. Imamo postupke koje trebamo odraditi i čuvati prilikom skladištenja, koja je temperatura dosegnuta i sve to. Koliko traje ta tvoja škola? 3 godine ili je to 4-godišnja zanimanje? 4-godišnja škola. Nakon toga nekakve želje, ali je već rano zapitati? Planiram ići na državnu maturu i nakon toga najradnije ići veterinarskog tehničara. Evo, puno sreće, puno uspjeha, puno zadovoljstva u školovanju. Hvala. Na školskom hodniku. U našoj emisiji pozdravići profesoricu Katarinu Đalto. Dobar dan i vama. Dobar dan i dobro nam došli. Družimo se na danu otvorenih vrata naše RCK, naše poljoprivredno-prehrambene škole Požega. Zadnji puta kad smo snimali emisiju bili su sasvim drugačiji uvjeti, tako da danas sa osmijehom doslovno možemo razgovarati, jer evo, nove prostorije, stare obnovljene prostorije, savršeni zapravo uvjeti za sve učenike vaše škole. Dobili smo jako puno opreme, imamo savršene, mogu reći, uvjete sad za obrazovanje svih naših zanimanja. Ja mogu predstaviti prehrambenog tehničara i pekara jer sam iz područja prehrane. Imamo naš analitički laboratorij u kojem radimo analizu i kakvoću hrane. Radimo znači i kemiju hrane gdje se analizira kakve sve promjene nastaju kod različite obrade hrane, šta se događa kod zagrijavanja, kod prženja hrane i slično, a naravno onda možemo odrediti što sve imamo u hrani, koliko imamo kiseline u vinu, u voćnim sokovima, koliko mliječne masti ima u mlijeku i tako dalje, jako puno tih analiza. Osim toga imamo još 2 nova zanimljiva praktikuma, to je procesni praktikum i praktikum za voće i povrće. I još imamo i jedan kuharski praktikum koji uglavnom je namijenjen agroturističkim tehničarima gdje imaju praksu iz kuharstva, rade vježbe iz kuharstva, ali koriste i naši mesari. Osim toga, praktikum za voće je opremljen opremom za preradu voća i povrća, prije svega jednom zanimljivom linijom za proizvodnju soka od različitih vrsta voća, prije svega možda za jabuku, ali možemo raditi i od drugih vrsta voća. Na sreću imate svoje voćnjake. Na sreću imamo svoje voćnjake i sve to voće mi onda prerađujemo u tom našem voćarskom praktikumu često u sokove, u pekmeze. Imamo i sušaru za voće, tako da ćemo moći raditi i čips od različitog voća i povrća, recimo od cikle i slično. Odlično, evo veselimo se vašim budućim štandovima s obzirom da na raznim manifestacijama zapravo imamo prilike evo i kupovati vaše proizvode, iako to možemo raditi evo i u krugu škole. Naravno, možete u krugu škole. Mi planiramo povećati taj naš asortiman jer u našem tehnološkom praktikumu imamo i uređaje za proizvodnju tjestenine, za kekse, pa još nešto i za čokoladu, a nešto treba ostati, ja mislim, malo i tajna što sve imamo, ali s obzirom da mislim da smo dosta kreativni, da ćemo vas iznenaditi s nekim novim proizvodima. Veselimo se novim okusima, ali ono što se, ja mislim, najviše trebamo svi veseliti, to je da evo naša škola stvarno sad ima one prave uvjete za rad, da ste otvoreni, da primite učenike iz svih krajeva lijepe naše, tu nekako najviše apeliramo na nas Slavonce i da jednostavno evo imaju jako puno prakse u školi što je vrlo bitno, dakle ne uče samo nekakvo gradivo koje ne mogu vizualizirati, već zahvaljujući upravo ovim praktikumima i svemu što imate, evo tu je i onaj praktični dio nastave vrlo bitno. Tako je, većina predmeta iz struke su 50% vježbe, 50% teorije. Isto tako, jedan dio te teorije se uvijek može kroz taj praktični dio odraditi, tako da dosta se radi praktično kroz različitu vrstu prerade, obrade, analize,
jako puno vježbe. Neki predmeti su čak 100% vježbe. Tako da dosta praktičnog rada što učenici vole, a naša prednost je što imamo đački dom u blizini, tako da nam mogu doći djeca iz drugih krajeva Hrvatske. Naravno, mi volimo ove naše, ali rado primamo i sve druge koji nam dođu. Ja ću vam poželjeti onda puno zadovoljstva u vašem radu. Puno vam hvala i dođite nam, obiđite nas i učenike pozivam da upišu našu školu. Na školskom hodniku. Za ovu današnju emisiju, evo za čas smo došli do kraja. Emisija je snimana povodom Dana otvorenih vrata naše RCK, naše poljoprivredno-prehrambene škole Požega. Nadam se da ste iskoristili njihov poziv, da ste obišli školu onako kao što smo ju mi obišli, doslovno u cijelosti, i jednostavno škola je neopisiva. Vrhunski uvjeti za učenje naših školaraca, vrhunski uvjeti za naše profesore koji to itekako zaslužuju, i nadam se da će škola privući veliku pozornost ne samo učenika s našeg područja, već učenika iz cijele Hrvatske. Evo, rekla sam na početku emisije, Dan otvorenih vrata je bio 1. travnja, škola je tada obilježila i 140. godišnjicu svog rada. Rekla bih neka to bude prvih 140, pa idemo dalje ispisivati povijest. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo znanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.